Ready nga gundaway intayon na denggen ti panakaibasa ken panakaidrama ti pakasaritan ti parikot iti biag ni Maan iti probinsya iti Ilocos Norte. Ket kastoy man ti sinaguday ti surat ni Maan. Dear Kasinyong, irugik man ti amin Kasinyong idita 5 met laeng nga natawen nga agdenden na kami ken ni JR nga asawak ang MD kami met laengen maipaayan iti anak. Jaka di mi amo no asino ti adda diferensya na. Di mi met kayat nga duwa ti agpa-check up. Pa-check nga awan ti diferensya. Pa-check met ti asawak nga awan diferensya na. Dagdagdagen na kami iti katugangak nga babae ta kayat nalaunen ti maadaan iti apo ko. Natunggal kasla maawanan kami iti namnama ket isu na ti mangpatpatibker ti pakinaken mi nga agasawa. Ay addan tulat tamot dumting nga panawhen. Addan to pay dagiti 10 nga tawen na nam di damet latta ka anak. Isu nga agan anos kayo. Addan tulat ta na ikedding nga panawin nga panangipaay ni Apo Diyos ti anak yo. Ket mataktakan lang ata. Excited ak nga agkaapo ka. Awan pay ti apo ka. Ket bugtong met nga anak mi ni JR. Isu nga saan kay nga mauawanan tinamnama? Bakit no maawanan kay tinamnama? Di maawanan anak mo tinamnaman nga kaapo ko ah. Ngem 5 met la atawenen Kasin. Dati adalata ni mama nga mangpatpatibker ti pakinakem mi. Ngem dita na isingasing ti asawak nga anya nga tano agampon kami pelaeng. Agampon kami pelaeng ko nami ta di mimet pay pinukaw nga namin pinsan tinamnama mi nga maadaan to iti bukod nga anak tit mismo nga nagtaod kada kami. Angim kayat mi kumanti adda anak na nga awiren na ay aywanan na napiala daliwliwami mo ta. Napiala nga daagas ti mambannog mi. Ken napiala nga adda meten makuna nga apo ko ni mama, apo ko ni papa. Dagiti katugangak. Aglalo ti babae nga katugangak ni mama. Ti problema nga rod, JR, no sa dinot pagsapulan ti babalin nga mangipaampon ti anak na. Manumit siguro ti ina nga willing nga mangipaampon ti bukod na nga anak. Dalatamot siguro bakit? Ang saan ta nga mawalan tinamnama nga sumapol. Ang sa bagay, imbilin tamat kedikin ni tatang nga tunggalag biyahe di Manila, kaputa driver ti truck isuna nga isotrota na. Akit sumapol ka digiti no adda ti malablabsan na ko mga nga bahay ampunan. Wenno digiti no adda man amuna sadya nga pagdamagan na no adda digiti mabalin nga pagampunan. Damag ko ket adda kano digiti squatters area nga willing nga magipaampon ka digiti anak na. Alakat sapay ko matagbalegi ni papa. Ni tatang kunak kuma. Tapno na ti kasta ket uray no awang pay tibukod ta nga anak. At least adama ko ng anak tan. Barbaring no isunton ti gasgasat ta. Baring madan tumit tibukod ta nga anak. Anya ti mako nam nanang. Ay akit no awan nga talaga na akit babalin la tamat ang agampon kayo. Ta uray no ampun laeng. Akit bigbigik tumatakas bukod kung apukon Ala, bareng addan akit talaga nga excited ako nga agaywan iti apo ka. Ala, babaan yung rod nanang. No, addan to, no agawit to ni tatang. Tano di baga nga addan na sa pulan na, akit di ilakad tayo na. Akit urid na kami mo nga agasawa. Urid na kami kinimaan kat excited kami. Uwen nga rod nanang. Ay, kit, agpapataday nga excited Alakit agpapataday ka nga agkararag. Wen Kasinyong uray agampon kami laengen no talaga nga saan nga naikari nga maadaan kami iti bukod mi nga anak. Kaya't matlatan ni nanang. Kaya't ti katuga nga kababae nga maadaan iti apo ko uray saan nga mismo nga nagtaod kada kami nga agasawa. Uray no saan mi nga kadara. Basta dama ko na nga apo ko na nga aywanan na nga awiren na.
okay ken kwa na. Ngayon ka namin milit tamit nga bilinan ni tatang agbiyahe da nga mapan Manila. Alakit agdamag latamot sa dyan adadi iti makaamo no sa dinot mabalin pagampunan iti ubing. Uwan madlatang awon ni tatang, bayan nyo siya makaamo. Uy, adu latamot siguro lalo dyan Manila. Ato ti putot sa dyan nga di damat kabayalan nga biyagan. Ala baba nyo, adan to man mapagdamagak nga mambok. Pakamuan kayo, baraw. Balasan ka. Kani di may sa aparbangon kasi nyong JR. Adagtugtugtug. Damag man sino, bakit? Anya ka din ti oras. Barbangon sa pelaan. JR! Maan! Ni tatang mo, ni tatang. Ni tatang. Anya nga tati masabol na tadi magas dito. Dati-dati mo't nga nalawagan no, sumangpon. Tado magas na pala jay bodega da. Ay kadya kam agap-gap mo na siguro jay Manila. Niwape nga ron nga agtugtug tikas yung oras. JR! Maan! Tsaka mo, alikat ingkalat ilo katanin Sikan ti mapan. Apo dati balong sikapin lang lalaki mo ti mga baon kanya. Alan Nakwala yan. Storbo mo dati yung lalaki. Bakit? Apay? Mangig mo dito. Mangig mo dito. Sangit ti ubig. Uwan niya agpay sulakay. JR! Man, lukat yun Iso nga talaga. Oh, Diyos ko. Ibig ka talaga ti maladaga. Diyos ko. Adda nga ta ite din ni Papa nga. Agbalin nga anak ta. Bakit? Siguro lakay. Dito nga ta ti ampunin ta nga ubingin. Adda siguro nasa pulan ni tatangin. Darsen, intay lukatan. Intay lukatan ni tatang. Darsen talakay. Darsen ta. Nagsardegan nga nagsangit at tamatan. Ay, nakayaayo nga ubing. Nag-cute nga maladaga. Nag-cute nga talaga. Babae. Wen nga ron. Karupurupam nga JR. Talaga? Wen, agkakaingas kayo ni. Kitakman? Wen nga agpaiso ni. Kayong ingas ko siguro ti pudno nga naganaking kwa na. Ay, apay, tatang. Ay, tatang, masaludsod ko man. Nakikita yung kadin, dinaganag natin ng ubing. Kayong ingas ko kadin nga talaga. Ay, saka mo abot yun man, ubing. Apay, tatang, aguray ka. Angela, tinagan na da ito yung ubing i-regalo ka na kayo. Ibilang yung pudno nga anak yaw ni Angela. Wine, JR, Maan. Ang yung ti saludsod papa. Nangalaan nyo ka di dahil nga maladaga. Sino ti pudno nga inakin amana? Ay naskin ka di pala dahi tamat. Anyan to ti sungbat mi or king kwana tatangas pagarigan ta maduktalan na nga saan nga da kami ti pudno nga naganak king kwana. Ay saan yun samot na kayat? Ay alaki isubli yung aruden. Isubli tayo ng aruden tayo nak iti sa balay. Saan na tatang? Ay, papa mo, tatang mo na nalpasyon nga inted kada kami, impaubayo pa kada kami. Sayo ibabawi. Kida kayo tumot namin, nga dubay lang ang damdamagin niya. Maamod to yung aruden tatang. Ay, sigurado kaya. Da kami ti mga bilang kinkwa na nga pudno nga anak. Ay, pudno dahi ta. Uwan papa. Agyaman kami king katatang papa kung kunak mo kaya ikarimi tatang nga ipateg mi ni Angela nga pudno nga nagtaod kada kami kaya ipaay mi king kwa na tinaran niya masakbayan na ay nasaya at nukas ta ay tapno saan mo't nga
nga madanagan datay akin anak nga talaga. Aya, tapno no naragsak to no maamuan na nga nasaya ati kasasaad ti anak na. Aya, ala sige, awang ti problema. Pagi yu dahi nga ubingan. Da kayon ti amakin inana. Ay na, baka ay ayaw nga talaga nga ubing. Api nga didak rin itay nga dagaos. Naima si turog yun, nanang. Ay, no Diyos ko, aya. Dahito yan, di apo ko. Kaing ingas mumut day barok. Uwin nga ron, nanang, nadlaw pa ni maani tay. Kasla saan nyo nga ampun na ay na. Nag-cute na talaga na ito apo ko. Yan, da apo ko ka. Kasta unay tiragsak mi kasin yung nakaragragsak iti pagtaingan mi sipod idi dimteng ni Angela. Sipod idi inyag ni Papa kada kami ni tatang ko na kuma. Sabi nga papa nga papa. Ti Papa kit pang baknang. Dungdung wen milaunay ni Angela no pay saan mi nga pudno nga anak. No pay saan na mismo nga nagtaod kada kami kasin yung. Impaay mi kanod keng kuana ti pudno apanagayat ti maysa naganak. Salangan da kami. Nakagasgasat ni Angela taipatpatigpay ni mama ni nanang kunak kuma. Kay ayo launay ani ti katugang babae ti apu ko na. Ore no amuna nga saan nga mismo nga nagtaod kini JR ken astameten kanya. No pay amuna nga saan mi nga kadardara. No pay saan nga kadardara. Ang makita mi ti langa ni nanang nakastaunay ti ragsak na. No di mi pay pilitin di na pay ipasublat kada kami. Dati anak min kasla mo la isot nang ampunan ay sublatin nyo kita adaak mo't pala nga mga wer. Di ka pingarod nagdigos nanang. Di ka palagdigos tamay met bal na pano ay pukit na bang luak mait na bang luat ay panagkungkunam kanyak si kamaan. Awan timbaga ka na bangsit ka nanang. Ang di kayo ka di mama nagdigos pala nga umuna. At tita ay wanak pala ay saan agdigos akton makaturog isuna ay nanabang luak mo't ti kunakay. Ita nga bakit akon sulito kung ti magaywan iti apu ka. Agdigos ak inton mapaturog ko ala. Ubrain nyo. Siyak ti magaywan king ko anak. Wala nga sigero nanang. Ay, makaiayo nga ubing. Ay, nagragsak ko mamanen no adda-ading na anya. Maan. Nanang? Naragragsak ko mamanen no adda-ading na. Tano, dumakil to nakit adan tumut kay ayam na ni Angela. Alakit bareng adan to ananang. Ay, bareng makabuo kay tun Tindi JR. Bareng ananang. Bareng adan tumit laeng. Bareng agsikugak tumit laeng nanang. Ikarkararag to iti Diyos ta. Nasaysayaat matlaeng adan tumit laading na. Ayun Tapduduan to ti apo ko gay ayami kaon. Panaragragsakak tumanin duat apo ka. Naglabas pa ti aldaw bulan kasin yung nagtultuloy ti kinaragsak mi. Sipo di didimteng ni Angela iti biyag mi ket kaslang naurornos ti pamilya mi. Kaslang nabimbintas naseseat ti langin-langin mi nga agasawa. Ti relasyon mi kadigiti katugangak, kadigiti na ikaigamangak. Dati-dati kanay yung agapad datatangken nanang. Dagiti katugangak ngamitan saan una yan. Kasanong agapad dinto pa'y masangon ni nanang ti asawanan. Di na masangon tatangin. Ninto magamin tatang. Kanay yung adda iti biyahe. Ngaman manuda pa nga agsaritan kay ni nanang. Iso siguro nga kayat ni nanang nga maadan iti apu ko nga iwanan nan. Tama boring siguro nakanayon mo't nga talawan ni panawan ni tatang tama pamut ag biyahe-biyahe. Nupay naragsak kami taaddan ni Angela nga ure ampon mi kat imbilang mi nakasbukod mi nga anak. Ang hindi kami pulos na wanan tinamnama iti asawa kasinyong nga dan tumetlaeng ti paay ni Apo Diyos.
nga anak mi nga agtawd mismo kada kami. Kanayon mi nga ipadas. At nadigiti gundaway nga agtumar kami kadigiti nasken nga tumarin nga agas, nga ising-asing digiti gagayem mi, weno digiti mabibuya mi ta TV, digiti food supplements. Angin awal lata. Jak malatag sikog. Kaskas di magkajak maalaan. Adaman digiti agkuna nga padasin mi kano ti agbakasyon. Agbakasyon kami nga dagda kami laing nga agasawa. Kaslang second honeymoon kumbaga. Apno agrelax kami. Amangan kano no gapo iti stress mi iti trabaho. Iso nga dinak masikugan ti asawa. Ore ka sa mapilit mi nga agaramid. No madi nga nakakondisyon ti panunot bagi ken reknami ket marigatan kami nga agkaanak. Kasta nga rod ti naramid mi kasinyo. Napan kami nagtour iti Palawan. No Jack Mariro, 3 days, 2 nights. Kadidio mo na rabi imi iti hotel nga nag-check-inan mi. Bakit? Mayat sa nga talaga dati pa nagbakasyon ta. Isupay alakay. Aglalunod mo adayuta iti lugar nga yan ti trabaho ta ket malipatan ta trabaho ta. Ken daddatalaing. Ay, nagmayat san makarelax. Supay medyo napanugak la ito di biyahe. Uray met siyak. Ken dati pa nagpaspasyar tayo. Agpadatan anya karod. Ha? Kati padas nagarami din nagsuyab ka mo bakit? Urita 2 nights na met lakay. Ito nabigat lain yan. Anya? Di ka di napanog? Medyo napanugang. Bakit? Malay mo, makaramid ta ita. Malay mo, da mabuuta. Nagsuyab ka manin. Makaturturuak nga talaga lakay. Dak mo na sana yung kakasti nga. Biyahe-biyahe. Maipuyugak ba tin iti suyabong? Bakit? Maturog ta nga talatan. Sige. Maturog talatan. Ito nabigat latan. Uy, napadasin tayo itong parbangon. Ay, sige, parbangon. May atakta ko na. Makainan natin tumot siguron. Sige, maturog ta pala nga ron. Tasakbay tayo tuman ngagpasyar na bigaten. Ay, ipadas tanto. Sige. Ag-alarm clock tang karod, bakit? Anya nga oras di pangko? Anya ka din oras di call time tayo. Alas 6. Sige, alas 4. Sige. Alas 4. Iset ko din alarm clock. Tapar bangunin nantot agaramid, bakit? Gabot ibanog mi kasin yung ket di mi pay napuutan ti alarm clock. Alas 6 kami nagriing ket awan oras mi idin. Pinaspasam mi ti nagdigos. Tapno no on time kami. Kadagiti padami nga turista. Kadagiti kalugan mi ti van. Napaay kami ti first night mi. May madamit pa second night. Ano di makadagas kasin yung adadaman ng ti banog mi idi may kadwa nga aldaw nga panagpasyar mi iti Palawan. Nakita mi ti itinerary ket apo Diyos ko aya. Marigatang kan sama mo't into rabi ko nami. Aglalo idita island hopping kami nga nakapudpudot. Kaya dada kami iti isla, may nga isla nga may sa kadigiti rota mi. Dete itinerary mi. Medyo nagkabulilyaso. Dete bangka de motor nga nagluganan mi. Iso nga medyo naibayag kami. Ididayta nga isla. Gabuta busy. Dete bangkero nga mang terteremaan.
Kada ti bangka de motor, kas time ten nagpa-rescue, kadigati pada na madlang bangkero. Nabang kami nagpasyar iti isla. Nga di na kami nasipsiputan, dati tour guide mi. Ay, bakit? Apigay mi may ta dito eh. DJ ni, ka na. Kiting ka to makisa dyan, akit ko lang mga makataki ka. Kaya nagpakuyo ko kanya. Kung kunak lang, DJ, bakit? Ha? Andiyan nga kung kulam lang. Kung kunak lang nga makataki ha. Kaya apay nga rin eh. Apay nga may ta dito yung nakasamsamat nga. Ni, Intag lamang sadya kayo. Ha? Sadya dak ka lang puunti kayo. Anya tarabitin ta sadya. Ijay ti pagtakyam. Saan ang karang makataki, bakit? Kaya apay nga rin, anya tarabitin ta sadya. Basta, umay ka na. Umay ka. Baka mabanog tanton, baka di tanto managbalay gito rabi. Ay, anya tiket mo nga saan. Ag-sex ta dita. Uwan. Alan mayat. Padasin ta. Patakder. Ay, tinadang mapampanod mo si ka JR. Napimpinas tikas to. Siguro iso nga saan ta nga maalaan, iso nga saan ka masikugan. Basic aminter aramidin ta. Padasin ta ate. Adventurous. Anang adventurous tinadang iramraman na intan. Ang sumitan. Aguri ka mabayag pa nga matarimaan day jabang ka bakit. Ang kauni makatagari, baka nadamakang katata. Wala nga baka sa pulin data. Baka nung makita da nga kurang tayo. Baka nung makita tayo tour guide nga awanta. Sa pulin data makita da dito eh. Sa adisorga paspasan ta. Intan. Ay, di nagbiyo din nakasta. Intan, ay, sika nga talaga. Tila na mapamporon po siya. Intan, napimpintas dito. Uray tadakal dito po unti kayo. Umanangalingid ta dito. Ay, tila ta kasi ka. Uray ta nakadress ka man. Ingatok lahat ang dress mo. Ay, sika nga. Tapos pasang maroon. Iladag mapampanunot mo si Kanche. Saan ka nga agong uwit akastan? Tapos magganasan tamot lang. Medyo agdumog ka. Medyo agburiri ka. Baka da makakita ka data, Baka damat sa tao dito. Awan nagiyan ka dito nga isla. Di ka tila turista. Kaya alangan ba't nga umay di ka turista dito. Kat sambat nga pag pasyaran dito turista dito. Makitam. Awan mo ti pagnaan ti tao. Supay anak kasamsamag. Isong kunot ti pagmayatan na. Bakit? Nasamag. Awan ti tao. Awan ti umay. Awan ti makakita ka data. Paspasam kiti. Ilad na nga mapaparo. JR, mayat gayam si ka. Gito talaga, Mayat na ngayon. Mayat no tatril na. Mayat no ti iliblibas laeng. Iso siguro nga saan ta nga makabuo bakit? Diyos ko, kita ay mabaka daulig dita aglawlaw. Awan. Umat siguro, among taulig. Mabuting mataulig kat no makinaranta. Kan may saan namot nga kagat ni kalahin na? Anya tiket mo sa uin. Agit no taulig, agit ipakitak mo ti ulig ko, Anya? Igis ko nang, saan nga igis, kita ay man ulig ni, inuksot na. Kita ay, magusto mo't gani ti ulig ko. Di may mayat gayam nga diti pangusarak ti ulig ko. Bakit? Siyempre, akit diti ulig ti ayan diti. Ay, diti kabakiran ti ayan ti ulig ka talaga. Bakit no, nagitgita. Dati ulig ko na, diti kabakiran. Ay, tilagda ka. Sige, irugyam ka din. Tap na malpasin, tagsublitan. Baka sa pulin datan. Sige. Bakit? Nagmayat gayam si ka. Nagmayat gayam ti patakder di kabakiran. Iti likod ti puunti kayo. Oh my God. Nagmayat nga agpaiso lakay. Alagad baring maalaan ako na. Baring masikugan na kon. Baring na nagitgita nga agpaiso dahi ta uleg mo dito kabakiran.
awan lata. Maan, balasang ko. May nga rod nanang. Pinadas mi aminin. Pinadas mi ti. Dagiti singasing ti tattao kada kami. Siguro agad na diferensya kung na diferensya ti asawak. Ay siya kagagsasaot kasta. Awan mo't siguro diferensyayo ta. Nasalon at kay nga dua. Ay na. Kasanumat ti amok kit adan mabuumi kalpasan nga nagbakasyon kami. Angim din nadat nga anak ba't manin nanang. Ay, paunay mo tinaya. Api nga nagrikat ka nga agsikugan aya. Ala, di kayo madanagan. Maadaan tumutlaing ni Angela, ti ading na. Maadaan kay tumutlang iti may kadwang anak yaw. Di kayo mawawanan lata iti namnama. Maan. Sapay ko maananang. Talaga nga dandani akong maawanan iti namnama. Kasla mauawanan kami idin itinamnama nga agsikugak pay kasi nyo nga agsikugak to pay. Siguro kat saan nga na ikari nga madaan kami iti anak nga agtaod mismo kada kami. Siguro ket ni Angela ti impaay ni Apo Diyos nga agbalin nga kakaisuna nga anak mi. Agbalin nga bugbugtong nga anak mi nupay ampon milayang isuna. Kasi iti asawak gaputan ni JR ket bugbugtong met nga anak da papa ken ni datatang ken nanang. Kapit papa ka datatang nanang kada mama mapag gabuta mauawanan kami iti ramnaman nag-focus kami manen iti trabaho mi nga agasawa. Siyempre kahit mimet nga maikan iti nabintas ken naranya nga masakbayan ni Angela. Kasla di min ninamnama pay nga maadaan kami ti may kadwa nga anak. Agtaod man kada kami wenno saan. Ngayon ti may sa manen na parbangon. JR! Maan! Sino taman tayo dyan? JR! Maan! Ni Tatang. JR. Ni Tatang. Agtugtugtug. Apay manin. Tsaka mo yung kay lukatan. Ang mga importante ti bagana. Ni Tatang. JR! Maan! Mabitlaeng Tatang. Umayin. Baon parbangon pa lang. Damay suna. Anya nga ti bagana. Samat nga agkatok isuna iti parbangon. Samat lang gasto nga agtugtog iti parbangon. Idi may naing agsangsangit ang malata. Bagay! Ay, apay. Bakit? Oh my God. Apay. Di mo ka di manggig. Anya di ko manggig. Letas sangit ti malataga. JR! Man! Paspasan nyo agad agsangit dati ubeng! Ubeng! Di Tatang! Adda awir na! Adda kaduha na nga maladaga! Isunod agsang sangit! Asinungarod da ita! Inta ilokatan! Paspasan ta! Bakakit no addan dati may kaduha nga anak ta! Bakakit no adda man ampunan ta nga ading ni Angela! Ay na! Nakakyukyut ang maladaga. Adamanin apukaw. Wen nga rod nanang. Ay na. Nakasapol man ni Tatang ti mabalin nga pagampunan. Kat kaputa kasapulan mo ti ading ani Angela. Iso ti ampunan mi Ay na, nakakyukyut nga talaga ni. Ay, apo. Ay, baby. Baby, siyak tilulang mo. Apok, siyak nilulang mo. Kalagreng. Ay, nag-cute nga pa. So, nakamamayat ni karuprupa mo ni Angela. No pa'y lalaki. Kadinanang, huwag kita mingmingam ti rupa na. At kakaingas daki ni Angela. No pa'y lalaki. Na ito, ni Angela. Uwin nga agpaiso nanang. Nagkakaingas naman laki Angela.
Ay na, kasla agpaiso nga ading na, nga may sa tinagtaudan da. Di ka de, win nga rin nanang. Ay na, Diyos ko nakaragragsakak, taduan di apugaw. Ay na, thank you Lord. Pudno ti ko na ni mama kasin yung kaing ingas ngagpaiso ni Angelo. Di may kadwa nga ampun mi, nga inted ni tatang, nga ingapuna sa Manila. Di may kadwa nga anak mi, nga imbilang mi akas la nagtaod mismo kada kami. Kadgapo kada ito'y kasin yung nang rugin dagiti sayang guseng. Nga gapo tagkakaingas dagiti duwa nga ampun mi, ket amangan kanumet no pudno nga putot ni JR nga asawak da Angela ken Angelo. Ha? Wen, mare, ay naapo baka lukluk kun nakalata asawam. Anya tiket mo sa akin, mare? Kitaim api nga kaing ingas ni JR. Amangan na kinakunsabo na ni tatang na, tapno no kunwari, at daampunin na, nga manipod sa Manila, ipaampun na kada kayo. Ang imtipod no, baka putot met lang ni JR dayta iti sa bali nga babae. Nilang tatang na kinakunsabo na. Ha? Baka nagpamarang dalaing nga inampunda. O, baka ti agpaisukit putot ka talagang JR ida itirwar. Ay, agsipot-sipot ka, mare. Ay, apo, aya. Katapi ko mga kaingas ni JR ida. O, naira na laing yan, kakaingas na pa nga duwang ubing. Di kahit nasawin, may salat nagtaudan da, ni JR. Ken, tay babae na. Adalaki di babae ta asawa, mare. Ha? Kaslawan met, mare ta. No, amirisik, kaslawan met oras nilakay ko nga babae. Halos trabaho balay mo't laing ti ayan na. Ay, kastat kinalaing di kita lalaki. Pera kini yung dati yung wen dayjay. Napudno dayjay. Ngem di kiti kaadwa na lalaki. Nalaing da dagita nga agiliman. Nalaing da nga agi pamuspusan dagita. Iso nga sipot-siputam ni JR. Nga agpaiso ya. Ape nga ingas ni JR ida. Ala Diyos ko. Amangan met napudno nga putot tila kay ni ti asawag dad Angela ken Angelo. Sabi ko matasaan, Diyos ko. Agsalita taman ang nalapat si ka, JR? Ha? Apay bakit? Basta, agpudno ka kanya. Putot mo ka di dagiti dua? Anya di magbagam. Putot mo ka di agpaiso da Angela. Kaya ni Angelo? Ha, JR? Anya nga putot? Kasano ko mga putot ko idagit? Hangkamot pa nga nagsikog. Agtala ka man. Sa anak nga sitsitiken, sa anak nga ululbuden. Api nga kayong ingas mo ida, ha? Ada babaeng? Ada napututan nga sa bali? Kinakunsabong ni tatang mo, tapno na kunwari na panagampon iti sa bali nga babae, sa bali nga ina? Ha? Kunwari na pan Manila nangampon iti ubing. Agtala ka man pelahin, sumarting ka. Ha? Agpudno ko laingin kanya. Kaysa dati maamuak pa iti sa bali. Ado dagiti sayang gusing, ado dagiti mangimarmarites kanyak. Nga ada sa bali nga babaeng JR. Nga pudno nga putot mo ida. Dagiti anak ta. Dagiti ampun ta. Saan ko nga putot ida? Kasano ko mga baling nga putot ko ida kat awam med babaeg. Asino ko mga rod? Ha? Tsaka mo Basta awan ti putot ko. Awan ti babaeg. Kingkang runaan na. Saan ko nga putot da Angela ken Angelo? Ulbod ka nga talaga. Aray ko. Api nga tinungpanak. Di ka pala umamin? Ha? Nakalawlawag, JR. Nakalawlawag kayong ingas mo ida. Gaputa putot mo isuda idirwar. Saan ko nga putot ida ko naklangarot king kang bakit? Apaw ni trabaho balay lang di biyag kon. Kasanuak pa nga makapagbabae, kasanuak nga makaputot ita sa bali. Kinakunsabo mi tatang mo. Kinakunsabo mi suna, pinagpamarang yung inampun tayo laing dagita ka duha, di kita ubingim tagpaiso. Putot mo isuna itirwar. Putot mo isuda nga duha itirwar. Saan ngagpaiso dahil nakunak matking ka? Oy, papanam, agsubli ka.
Agsubli ka! Ay, man! Apemot nga kasi ti asawak tatang. Tsaka man na mo baraw. Ibagalakit din nga at nababaik. Ibagalakit din nga putot ko da Angela ken Angelo. Idin to ta. Amuyo matatang. Da kay mismo makaamu da ita. Da kay nga ron tinangala ka da kita nga ubing manibod ya Manila. Tapno ampunin mi. Ay, ipod no da ita baraw. Ape nga ron nga ibagati asawak nga siya kanong aging putot ida. Putot ko kano ida itirwar tatang. Ay, laki na bebe amo na. Maamiris na tumitlain nga saan nga pudno dahil nga mangmangig na. Kadagita marites iti karuba. Unang tatang, isuna ko mismo nga asawak ti umuna nga agtalik kanyag. Makita naman ti sakripisyo nga agtap-trabaho. Kalpasan ti trabaho, agawid ak ti balay. Saan ka di tatang? Ayun baraw, amog dayta. Ken mamati ak nga awan ti chicks mo. Kaano kumapi nga nagsiksak tatang? Kasano ko mga makaputo takit bakakit ada diferensyak tatang. Nga sa anak to ko sa makaputoten. No api nga min magkakastoy nga niran-ran apela nga sak mo ti ada diferensya na. Ay, awan ti diferensya baraw. Awan ti diferensya tayo. Sino kumarod ni Maan? Ang mga nusyak tatang. Tana pinadasmit namin adun awan metlat ta. Ay basta, awan ti problema, awan ti diferensyang baraw. Kita api nga si katatang? Ha? Api nga may salat putot mo. Bakakit no da diferensya mo tatang? Bakakit no natawid ko kaya kadeta nga diferensya? Nagado dita ti lalaki nga nakalisto da nga makaramid, nakalisto da nga makaputot. Nagado dita ti ubing dapay, 2, 3, 4 ti putot dan, idinto nga siya kawampay. Kit si katatang may saag lang nga, pinutot mo. Eh, barok, saan ka agsasauti kasta? Saan ko pagayatan nga may salat putot ko kininanang mo? Ay, hapos sa anak nga isismulin barok. Kadagbay sumot tatang. Siguro agad lahi tayo ti awal laing na nga pumutot. Iso nga naitawid ko mo tayo inibus yun. Iso nga siya awanan, awan na badbatin. Iso nga jak makaputot. Ay, saan ka agsasaut ka, tagtala ka. Sa mo ibaga nga saan nga nalay nga pumutot. Dahil paiso na agad, 17 kayo nga kakamsat. Ha? Ay, anyatin ko ng tatang. Ay, awan baraw, daya ba? Adala ka rin bagamon tatang. 17 kami nga kakamsat ko nam. Ay, ada ka din ba? Magpagkakasta. Ay, tatang. Agpudno ka lang kanya akon. Ay, baraw. Ay, isatak man. Tatang. Gari ka tayo siyatak. Apay mo nga na igalisak man. Tatang, iba kayo kanyak. Apay nga iba kayo nga 17 kami nga agkakamsat. Idinto nga may saak mo laputot yo. May saka nga putot ko akin ni nanang mo. Ang adukay nga putot ko. Na waras-waras kayo. Ti agpaiso, ti kinagpaiswanan na. Dagita 2 nga anak yaw. Putot ko ida. Anya? Anya ti kunam? Ha, Silvio? Lagreng, bakit? Adda kagayam di taridaw. Nanggig ko ti amin, Silvio. Pudno ti kunam? Nga 17 ti putot mo, iti adu nga babae nga nawaras-waras amin nga putot mo. Ay, saan bakit? Awan yung bagbaga kakasta. Ay, papanam nga rad. Ay, Silvio, agsubli ka dito. Silvio, agsubli ka dito at agsarita tanga na lapat. Silvio! Ano gusto na nanang? Jaging pagaro pagastoy. Di asawa ka na dugayam di putot na iterwa. Ala, bebean yun nanang. Agsarita kayo nga nasayat kini tatang ito no agawid. Di sama agawid din. No, ape kami nga may salang mat, ti putot na kada kayo nanang.
Kasano ka na? Diyak kumakayat nga maadaan ti may kadwa nga anak idin na. Napangit ti bagik. Kalpasan nga naganakak. Ay, sumit lagayam ha. Iksa nga gaputa kayat ko kat may sala ti anak me. Pimutot mo ti sa balan. Salbag na niya nga Silvio. Agsagana ka Silvio. Agsubli ka la Silvio. Agsagana ka. Agsagana ka Silvio. Di mati nagaw-awid ni tatang kasinyong mabuting launay kininanang gapo iti nadoktalan ni nanang nga kinapudno nga sa lagayam nga ni JR ti putot ni tatang. Wen pudno nga isulaing ti putot na kaninanang nanang lagring angem adapay gayam 16 nga putot na iti sa balya babae. Karaman da Angela kani Angelo kadagijay nga 17 nga putot ni tatang. Nadagiti dua nga anak mi nga impaampon ni tatang kada kami. Nga ibaga na idi nga di namat ibaga di na ipudno no sa dinot nagapuan na no sa dinot no asinot pudno nga naganak kadakwada kino aping agkarkarupa da tagayam putot ni tatang ida nga doa. O anya, nakasalita mo ni tatang. Uwin nga rod bakit? Kaano nga rod nga gawin? Awad samot plano na nga agawit Mabuting launay kininanang. Api namin nga kasi tinaramid ni tatang mo. Kinapi nga inlimid na nga. Nga putot na dagiti da Angela kin Angelo. Sa dinot na, sino tinapututan na kadi? Da ka no chicks na sa J Manila. Nga masansang ka no matan nga ada mapasamag da. Ang ado kanot anak de babae. Kat nagtulag da ka no, nga sikugan na, talain na, ampunan na. Kaya diya ka mo binayatan sa nitatang isuna. Ay na. Ado ka no ti putot ni tatang iti sabal-sabali nga lugar. No ada pakaidistinuan na, no ada biyahe da. No ada digiti pag-stop uberan da. Kaya ka no mamamuna nga babae, masikugan na ka no. Kaya pudnuti ko ng tatang, 17 kami nga kakabsat. Ay, Diyos ko, kaasimit ni nanang. Katakas siya, isang sangit latag malmalim. Ang imti makadakas JR. Ay na, anya problema. Di nang matasasit kan digiti apu ko nan. Ha? Di naman pagpagunyanin da Angela kin Angelo. Saan nga kasi dati nga, kay ayo na ida, kay ayam na ida. Iso na pa itimang serbi ka dakwada, pamigat da, no, pangal daw. Kaapay, diyan ka mo Kit siguro agad gaputa amuna nga putot ida ni tatang mo. Iso nga, kagura na siguro ani kiti anak ta. Kagura na siguro ani ti apu ko na. Jakmat kiti mababalaw ni nanang. Itataamunan ti kinapudno, no sa sino. Da Angela kin Angelo, itibiyag tayo, itibiyag mi, biyag ni tatang. Gangil siguro nga kasi ti marik nana. Awin angim ni, kaasim iti kiti ubing awit ti basol da, isupay Kaslakan niya kakit da, imbilang ko nga anak, gayam kat kakabsat ko ida. Awin gayam man niya, imbilang ko ida nga anak, idinto ta. Bayaw kin ipag ko kumagayam idaan niya. Uwin nga ron. Bayaw mo ni Angelo, ipag mo ni Angela. Ang hindi tayo matam mo. Ang hindi problema ni nanang. Kasanong rod. Kasanong ipaawat takin ko na. Nga saan ako may ramraman di kiti ubing tigura na kini tatang. Ne, may ikawala kiti di kiti anak ta. Bakit no, agamalangada no aping adaywan mo tin ni Lola da isuda. Una ya. Amangan kit mo, gari ka, agawit takit din. Ay, apay, baka no, anyat arami din ni nanang kadakwada. Ay, apay nga minimbate mi da. Kiti may kaordinaanon dito. Ay, agawit ta karon din. Agawitan. Ay, na Diyos ko, aya. Kasi yung sipo di din kat limamiis ni Lola, limamiis ni nanang kada Angela kini Angelo. Banag nga
pakaikawaan da Angela ken Angelo. Ket agsaludsod na mata. Mama, api nga kasla din nakasasarita ni Lola. Ay, busy-busy lang ni Lola. Ken siguro da problema na. Nagapadang amin kini Lolo yo. Alay, babain nyo latan. Saan nyo latang isastorbe ni Lola yon? Ibagam kini ading mo Angelo. Ay, wen mama. Bakit noong tan na kayo? Amom ti bakit? Lumakaungot, nakaro. Ay, sige mama. Ti dati nga ornos ken ragsak ti pamilya mi kasinyong ket namin pinsan nga naperdi. Sipod idi tamaduktalan mi ti kinapudno. Nga da Angela kini Angelo ket saan mi laeng nga inampun ida. Saan mi laeng nga inampun ida nga manipod iti naganak nga di mi amammo. No di ket parte nga talaga isuda iti pamilya mi, iti pamilya ni JR. Tagayam ket kakabsat ni JR ida iti ama. Putot ida ni tatang, ti katugangak alalaki iti sabali a babae. Ket ni nanang nga dati nga nangawat kadagiti apu ko na nga nangibilang kadakwada akas bukod na nga apu ko. Kas lang linipat na matidan. Di na awirin idan, di na panpansinin idan. Kaya dahil talauna iti problema mi nga agasawa kasinyong nga kayat miya pabalakadan. Kaya't milauna nga maurnos ti relasyon dagiti katugangak. Angem ni tatang mabutbuteng met nga agawid. Mabuteng met nga mangsango ti responsibilidad na nga mangilawlawag kininanang ti amin-amin. Tapno no ti kastaket at daan iti gundaway, may kan ti gundaway nga dumawat ti pamakawan kininanang ken makapagkari nga saan nanton ulitin pa ti pumutot iti sabali. Kaya kami met problema met digiti anak mi kasinyong ta sigurado nga di da pay maawatan ti amin na mapaspasamak. No pay agdamdamag da nagsalsaludsud da no ape nga kasya nga biglalatan nga nagbaliw ti panaki langin-langin ni Lola da kadakwada. Kakaasikam lang agasawa nga mangilawlawag kadakwada, mang-explain. Ket kastitan ti kina gulo ti pamilya mi. No pay da kami nga agasawa ket nagtalinaed ti kinaornos mi. Kinatibker ti relasyon mi. Ket mamati akon. Ken nagpakawanak met. Di mawatak ti pamakawan kini JR nga no ape nga namati ak kadagiti sayang guseng nga isuna ket adaan iti putot iti ruar. Nga adaan iti babae ket pudno nga putot na da Angela ken Angelo. Ket sipud idin ket ingkarik ken kuana nga sa anak tupulosen nga agdwa-dwa iti kinapudno na kanyak. Dati nga ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag kasinyong nga inak intaklin kada kayo ken inak pagkidawan ti balakad ket iyo na kun ti agyaman kadagiti makaedad ti balakad ket sapay kuma nakaibati kami met iti adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padami nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and thank you pa ken ka ti anos mo ken laing mo nang ornos nang ibasa ken nang idrama dati pakasaritaan ti parikot ko. Ito nga rod akid-kid daw ti pambalakad yo maan iti Ilocos Norte. Thank you maan. Ti panang iburay mo kada kami. Dito'y nakakaskas ang launay nga parikot yo. Gaputan nila kay mo kad di makaputot. Din to nagtatang nagat naka 17 naka 10 ket 7 may salat ket sa undaytan nalalaeng ni tatang nangim iso. Ay nalalaeng gayam ni tatang ngam dati baruna dati putot na. When no adang ataking kat problema sender sa bagay kunamit kidi kanyak nga saan nga nasisitan no ada diferensya ti maysa kada kay nga gasawa ti nasisita adan pamilyayo ket imbilang yon nga kas anak yo nga nagtaod kada kayo dagita duwa nga kakabsat ni JR iti ama nga putot ni tatang Silvio iti ruar. Yan.
Ayan, na medyo nagulo ta dati excited idi nga lola nga agawir iti apo ko na ay bigla mo ten nga ison ti naupayen kasla nalpayen at syempre saan namot kakapkapin saan na balik kada kayo ta laking ka kuma nalag-an direk naman takabsat ta asawam di kita imbilang yung nga anak idinto nga ni Lola Lagring kaslang dati ko na nang inaw-awir ko dagita ubing nga bungat pa ng lipot ti asawa kanya. Oh my God! Diba? Nadagdag sin lang king kuwana kasi di kita apo ko nang inaw-awir na imbilang na nga apo ko na putot ti asawa na iti sabali a babae. Tipikas lang naiputan ti ulo na, nalugitan ti ulo na. Alright mga kasin, mabalin tayo nga mangted iti reaction tayo, komento, kang runaan na ket balakad para kinisender. Ket sapay ko mga tadig ito nga balakad nga mangigam nga maibasa sender ket makaanay tapno na di kasta ket malawlawagan ti panunot mo ken malag-anan ti riknam ket sapay ko maurnos yun tumetlaeng ket may subliyo ti dati nga langin-langin nyo iti maysa ken maysa iti ta pamilyayo lalo kada katugangam ken syempre data katugangam nga babae ken di kita duwa nga imbilang yun nga anak yo nga kakabsat gayam ni JR nga asawam itirwar ket putot di katugang nga malalaki iti sabali nga babae ay hapo ay ha nagrigat nga ikasta kas lang i-describe ti pamilyayo ta adot pasikot-sikot na adot pasikot-sikot na no kuma dati kalsada kat adoti iskinita na pailaen nga saan nga dati diretso nga linya kuma ada pala ti ada crooked line na balen nalaki di na maurnos yuton pamilya yon uri anyan ti magbagat tattao itaglawlaw yo agat anyo nga latagay pangpanga ikaskaso idan. Basta importante, ag-inayat kayo, agpipinateg kayo a pamilya, ket naragsak kayo tulata.